Sore za nsore za muyaya za Canada. Ngo hari bamwe bagarukiye ku muryango ngo babise Abatutsi. Hamasi we ngo yageze ku muryango bakavuga ngo we Mututsi urenda wapi we Mututsi. Hamasi tombe. Za nsore mwabonye za muyaya. Za nsore za muyaya noneho ngo zaracanganyikiwe barushe kubera ukuntu ngo bita bwari bungana nkuko baruhe bafata abakongomani abari bose bari bahari ngo buzuze line ngo baboneke ko twamenye ko mwari batatu mwari bane kandi ngo noneho mwavuye mwashwanye ngo mwari ko mugwanira hanze. Insore za muyaya turababwiye ngo pole acha nivae glass pole. Narababwiye ngo muri ibihuha narababwiye ngo meze nka balloon. Ubu nyine akagara kararangiye ntabwo bagwa akagara ni pompe ni ibihuha yani ni no ibipurizo muri ibipurizo ni ibipurizo abagabo bazima buzuye ibitoko ariko mu mutwe ntaho. Muri bazoza bababwira ngo babatutse na bado. Insore za muyaya tuzobabwira mpaka tuzobabwira kugeza tubaciriye ibifungo bya burundu mugume mu mahanga ariko iwacu nidutaha muzohebeba. Insore za muyaya ngo zakozwe n'isone mwaba papa mwe b'abanyamurenge kindavugaga kindabwira twigwaneho amakuru twigwaneho. Insore za muyaya ngo zagize isoni zigira ikimwaro ko babise ngo n'Abatutsi. Ikindi dufaranga twa muyaya ngo muyaya yari yuzuye yarakaye ngo kubera ko batamubwiye amakuru yaguye mu kantu ngo kuko yasanze intare za Sarambe ziryamye ku muryango. Mukomere afande yaravuze ngo tutafushinda na 6 kandi abivuga mu Gifaransa kugira ngo amahanga yose muzumva icyo yavuze. Afande yaravuze ngo urugamba tuzorutsinda na 6. Chama chetu kina nguvu AFC twigwaneho. Twasanze akagara ari ibihuha n'ibihuha ntababamo n'ibikange. Imana tuyizamura icubahiro yakanze akagara muziruka mwese muzaba abasazi twigwaneho tugaramye kuko duhetse isezerano ry'Imana riri kuri twigwaneho mubimenye. Ariko nkunda twigwaneho mana kunda abanyamurenge ko muri no minsi bari mu guhabwa twigwaneho bagahabwa AFC muyihabwe. Muraho twigwaneho umuntu wese uzi ngo ni twigwaneho oye turabashuhuje mwese aho muherereye abari mu migi itandukanye abari mu misozi miremire abari Masisi abari muri Goma dushuje M23 turabashuhuje twigwaneho. Kwigwanaho kwacu nizo mbaraga zacu. Don't give up. Dushimiye abantu dukanguriye abantu gutanga umusanzu abamama abakobwa abasore mutibagiwe ko umusanzu wanyu ukenewe yaba makeya yaba menshi umusanzu wanyu urakenewe. Ahantu utuye hose waba utuye Burundi waba utuye mu Rwanda waba utuye muri Kenya waba utuye muri Amerika waba utuye UK ahantu hose utuye muri Canada umusanzu wawe urakenewe. Gatoya kawe ni kanini kuri twigwaneho.
twigwaneho yacu nizo mbaraga zacu. turakanguriye umuntu wese kuko utibagirwa kunywa, kuko utibagirwa kurya, kuko utibagirwa kwambara, ntiwibagirwa gutanga umusanzu. Ibuka umusanzu muri twa tundi twawe duke wakoreye, kuramo 100, tanga umusanzu. Muri twa duke twawe wabonye, kuramo 20, kuramo amadolari 10, tanga umusanzu. Nizo mbaraga zacu. Bana bacu bakeneye inkweto, twigwaneho ikeneye inkweto, ikeneye imyenda, ikeneye kubaho kubera twebwe. Iri hariya kugira ngo ibeho kubera twe. Imbaraga zacu nizo zatwigwaneho. Ni ukuvuga ngo wewe uri twigwaneho. Umva yewe, ntiwemerere bajya abantu baza kukubwira ngo aya mafaranga ngo hari ahantu azaja gufasha abana bacu bari ku rugamba, azaja gufasha twigwaneho. Bajya bakongorera, numwumva arakwegereye uzumubwira ngo winjiye icama, kino cama kirimo kumera nk'uburozi. Kino cama muri mukumva gifite cyitwa ngo akaga, mwumve ko kimeze nk'icama cy'uburozi. Ni ubona arakwegereye, uzoza uhita umenya ko ugiye kwinjira mu cama. Ni nk'icama cy'uburozi. Mureke kugana ico cama, ntabwo ari cyiza. Kiri mu kugwanya ubwoko, buri mu gukubitira abana mu mifuka, bugakubitira abana mu mifuka. Ndimwemerera ico cama. Twigwaneho yacu oye. Turabasabiye ko mukomere. Umusanzu. Abasore bacu niyo twigwano yacu y'ejo. Wewe wumve ko mbura umusore ari wewe twigwane yacu y'ejo. Ikirimo kirabadushaka uyu munsi cyahozeho. Ni ukuvuga ngo tugume twitegure, witegure, naje nitegure, n'undi yitegure ko iki cama, iyi twigwaneho ntabwo yatangiye none, yatangiye kera. Kuri za Murere hariho twigwaneho kugeza n'ubu. Generation na generation zinakuya. Twigwaneho yacu oye. Mukomere, turi kumwe, turabashigikiye. Ntawe uzabakubitira mu gapfuka n'umwe ntituzamwemerera ko basubira kubakubitira mu gapfuka. Twamaganya abantu bakubitira twigwaneho mu mapfuko. Twamaganya abajenerali bacu, twamaganya bitwa ngo n'abajenerale babaye bamayi bacu. Ukuga muri bamayi nuko mutabizi, muri bamayi b'abanyamurenge, muri bamayi b'ubwoko. Mwinjiye icama, turi mu kubona, twama tubona ari uburozi muzanye mu bwoko. Murakoze cyane, mukomere. Don't give up. Twigwaneho. Ngiye guseka umupapa witwa Oscar. Birababaje, biteye agahinda, biteye ishavu kubona umupapa ufite abakazana witwa Oscar ngo arahaguruka ngo agiye gukora declaration. Mungu wangu, Imana yo mwijuru yarihishe. Ngo agiye gukora declaration ngo y'abanyamurenge bahabicwa. Muzi ko uyu mugabo witwa Oscar ahashaka umwanya Kinshasa, hana akazi karamunaniye, nta kazi yokora, ntako yoshobora, ariko ngo akazi ashoboye ngo nako gukora declaration y'abanyamurenge. Oscar, nta munyamurenge wagutumye, genda ukore declaration y'abagenzi b'Anyakagara, kuko wewe n'abanyamurenge ntibakuzi, kuko wavuze ko abanyamurenge utari we warenze kuba umunyamurenge, uri uwo wabaye we. Ariko iyo uvuga ngo uje gukora declaration y'abanyamurenge,
uba wibeshe cyane. Umva tukubwire Oscar, désolé ku banyamurenge, désolé kuri twigwaneho, désolé ku muntu wese ushigikira icama. Wamaze kugira isoni z'ukuntu polisi yagutitimuwe, y'ukuntu polisi yakwirukanye ngo wagiye kurega, ngo batanga imisanzu ngo yo gutabara biwabo. Dufite itegeko Canada riturengera rivuga ko umuntu yemerewe gufasha biwabo aho ukomoka, kuko iyi Canada igizwe n'abayimigrant. Rero abo bose bafite iyo bakomotse. Oscar, ntacyo uzomarira abanyamurenge, ntuzobamaraho kuko turi Imana. Icya kabiri, wewe muzapfa mu basige, kuko Masunzu yabaye umusazi asiga bakiriho, Gasita yasize bariho, Gisara asize bagihari. Buriya bariya bose tubabara nk'abapfuye, ba Ruberangabo, ba Diouf n'abandi bose tutavuze mu mazina, tubabara nk'abatariho. Imba ari umwanya ushaka Kinshasa, ushake neza kuko tuzi ko akazi hano kakunaniye. Ariko ku banyamurenge gukoresha, mwamenyereye kuza ngo mukoreshe izina ry'umunyamurenge, ngo murimo murabavugira, ngo murimo uvugira umunyamurenge nkande. Turakwamaganye, turakwiyamye, kandi nuzoza uja kwivuga twigwaneho, uza wicara wikube ntuvuge twigwaneho. Ikindi, u Rwanda uvuga niko rwaguhaye bourse yo kuja muri Afrika du Sud. Amashuri amaze kukunanira uragaruka, ugenda umadeni, batangiye kukwishuza ideni ry'ishuri bakwishuriye uracika. None doruje Canada utangiye gusakuza ngo u Rwanda rwaragukamiye, rufite aho rwakugejeje, nako ka declaration nako gafaransa ukora gato n'abanyarwanda bakaguhaye. Rero hagarara uhangane n'u Rwanda. Ariko kandi bazavuga ngo ucira mukaso rugatwara nyoko. Akagara kose ruzabahitana, dusigare duhagaze. Banyamurenge mumenye ko fieta aduyi, mu banyamurenge fieta aduyi, n'akagara ni fieta.